أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا روديا أخلاقك program ka ko algondo miyadu wesmi baddal kolli ade miyadu algondo ti alabati akhuna ukhtuna hissa kollam beenu mani oga teriwe rahim kurma behegoto ade oga teriwe rahim kurma ki alutakunge meduga oga teriwe rahim kurma adi ekako anakaka oga teriwe alalun himanigen dakame adi hama yakuga heukantattakuga ehi teriwe ihsan teribum wes oga teriwe rahim kurumuge terega himanigen ebade ade oga teriwe rahim kurumaki matveri wegen wakame Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafultahuge tereng himanigen da sifafule ade ilah subhanahu wa ta'ala ge ar-rahman adi ar-rahim mid de sifafulun oga teriwe rahim kurumuge wahaka algon menna engigen midani ema algon menna wara ginan iwene Allahi rahman wanta rahim wanta raskalange kamuga ade ilahi oga teriwe ehem parattaka rahum we wodigannawa raskalange kan algon menna engige midane egotun ilah subhanahu wa ta'ala ga rahme algon menna oy minbaro algon men kodako tasawwur kollumaki muhimu kame ade Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge zat fula ilahu zat fula ki ei oga teri ade rahum kurumuge matveri sifa libi wodigem wa faratekkam wani bayan kurwa inna allaha ghafurur rahim ade allahi ginegina faafa fusawa oga wanta rahim wanta raskalange ehin ayete ge ilahu bayan kurwa minani kataba rabbukum ala nafsihi arrahma Allah subhanahu wa ta'ala ade tebami hunge veri rabbu ilahu subhanahu wa ta'ala ge dhatu fuluga macha rahme ade oga terikama rahum kurun ilahu liuveviye em ilahu subhanahu wa ta'ala ge sifafulta huge tereng himanigen da sifay Abu Hurairah radiyallahu anhu ge kibari wawegen wa hadis bas kulega menani Allah subhanahu wa ta'ala khalqutakum heddawmuge kurin ilahu subhanahu wa ta'ala fotigga liuviye inna rahmati sabaqat ghadabi timan Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa wodigatuma vure rahme iskuraviya waha kaliuveviye ade e waha keki fahuwa maktubun indahu fawqa al-arshi arshiga matiga ilahuga hadratuga liuvigen waha kekamuga bayan korawa famiwane enkama ekuga mi wujudun alugan menna rahme fenijje kamuga wanama oga terikama rahum kurum fenijje kamuga wanama ein komme kame kiwes ei ilahu subhanahu wa ta'ala ge rahmatuge tereng himanigen anna kamekkan algon menna engigen midani Abu Hurairah radiyallahu anhu ge kibai riwayegen wa basfulega ekale faan me vidal woni tiban kale faan adwas sayme Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kuraviti Allah subhanahu wa ta'ala oga terikama rahim kurun sateke baya besseviye ege teren nuwadiha nuwaba ilah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga hife hetteviye ege tereng emme bay mi bima duniyege biman ilah subhanahu wa ta'ala bawa leviye ebbage tereinne mi bimmatiga mi wa huriha khalgotakum ekako anaka kan oga terive rahum kuruma adi emme kudaminungos walu janawarus ege dariya meduga ehen etchege faratun libidana norakkalakum oga terivum simanigen midani ege teren kamuga bayan korabba famiwani komekas Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata ilahuge oga wanta kamuge tereim altakunge terem faafa kurami hunge faafata fussawa adi tauba qabul korabba faafa fussawum himanigen midani Allah wahi korabani fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim Adam alayhi salam tauba ve wadagen nabi wahaka ilah subhanahu wa ta'ala ekalege faanuge tauba qabul koravi kam yannani
em Allahu rahmatuge teren himenige midani tawba qabulu kurawma faafa fussam adi hama yakuga Allahuge rahmatun alatakunnava ilahuge ogavanta kamuge teren himenige midani ila subhanahu wa ta'ala ge e sharia alutakunnattaka lavvafa miwa lebu adi alutakunnattaka Allah subhanahu wa ta'ala shar'u kurawwafa wa huriha hukumtahaka alwan men ulen we gottaka usulutaka mi huriha kantattake duniyega wes adi akhiratugas ega manfaali bene gotaka ilah subhanahu wa ta'ala ga rahmatuge tereng ilahu lavwafa wa kamiwes ilahu ga rahmatuge tereng himenigen dakame ade alwan men fenigen dane qisas ge wahaka maram marhifum ge wahaka mi wahaka takaka fahuga mi wahaka ya behe gotun Allah bayan kuravi ayatuga den ilahu bayan kurawwa menani فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي تبامه قبل ربك حضرة ولوي فسيها بجم وقتك رحمتك أي حقيقة قبس هم ألغون من حقيقة مدني الله سبحانه وتعالى إلهك حد تفس كان ألوفا فاوا حد تهكيبس أي أنيا وري وديكتم لفا فاوا إتنونك ilah subhanahu wa ta'ala ge e oga terikama ilah subhanahu wa ta'ala ge raham kurumuge tereng himanigen da kamekkan alwan menna mi ayatum wes engigen midani hama ilahuge rahmatuge tereng ilahuge alunnataka ilah subhanahu wa ta'ala rasulun fonuvi kami wes ilahuge rahma alwan menna hama wegen da kame ade insanu insanu ulene hagutakan ulen dukonnula insanu ulen wi goy bayan koddinu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala foibba walava rasulun fonuvi fonuvu makives ilahuge ogawantakama rahme algon menna dehavegen dakame Allah wahik warabani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hagguga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin hem alam taka rahmatik kamuga menwi timang Allah kalege faanu fonuwame hem Allah subhanahu wa ta'ala ge rahme alutakunnan wa rahmatuge tereng ilah subhanahu wa ta'ala ilahuge altakunge tereng ketteriwa alunna mu'minunna e darumaya sawabu devva devvum vesimenige midani wa bashshiri sabirin ketterinna Allah subhanahu wa ta'ala e ufaveri khabaru mi devvani alladhina idha asabatuhum musiba ba'mihnaki ay musibate kurimat vejika mugawanama qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un timam men emridani Allah subhanahu wa ta'ala timam men milkowani Allah subhanahu wa ta'ala من يمرداني الله سبحانه وتعالى حضرت شيء بنا ميهن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله سبحانه وتعالى حضرة إبامهن كي رحمة اللي بيجموا الله حضرة الرحمة اللي بيجموا بيك هم علون من يجمدني إله رحمة كان علون من جفاف التفوه بيجمدني إله سبحانه وتعالى حضرة اللي بفاوا رحمة من وي علون منا إبس كمن نكا هم هيكو rahmata ogan terikama ki ei nabi be kalunna salihun ge sifay kamwes algon menna engiga midani ade rahmatu ge nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekale ge faanu ge sifaful bayan qurba Allah wahi qurwani fabima rahmatin min Allah lint lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم كاليغفان بامهن التكا كاليغ الله سبحانه وتعالى كاليغفان هبلغا إلي أوغاتري كما الرحم كاليغفان دكواشي ولو كنت فظا غليظ القلب كاليغفان هبلكي هركش هبلك كمغاوجي كمغوانم كاليغفان ريغاتي بيكو كاليغفان دوكو هنغادان فاعف عنهم اميهن معاف قدر واستغفر لهم اميهن فاف استغادر من الدعاء قراشه وشاورهم في الأمر كان كم جاي هنا مشورة قراش فإذا عزمت فتوكل على الله كم يكبر مع عزم كان علاف كم جوانما الله سبحانه وتعالى وكيل قراشه الله وكيل قرامي هندك لو بيودي النوارس كلانج أبو هريرة رضي الله عنه جا كبار وافق وحديث بس لقى إخليك فانو كتما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فمنني يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة e mistakunne timan kalega faanaki ei Allahu ga hadratun fonubigem wa
hidayatagen fonuwigen wa rahmatuge nabiyyaye rahmatuge nabiyyaye ehme kale faanaki e sifa libi wadagen wa faratekkan bayan korwa menen sahabin nakiwes ekako anakaka ogateriwe rahum kurevi bay ebe kalunge kibaga midennevi sifa Allah subhanahu wa ta'ala levvevi hama iyako kiritman nabiyya sallallahu alayhi wa sallama e sahabin tarbiyatu kurawmuga midennevi sifa ekalege faanuge kibayin dakkawa e namuna dakkawa ebe kalunaki e sifain sifa libi zinat terivegen wa baykamuga levvevi ade emme heyo qarnuge bekalun emme heyo ogateriwa alala ekako anekaka lobiwa kulunu behetti bekalun ebekalunga wahaka bayan kormu Allah wahi korawani والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إيمان هجرة كرميهم هجرة كرمك كرن مدينة الله سبحانه وتعالى ين إيمان وجن تبيك تبيواك هذا مهاجرون جواهك الله سبحانه وتعالى بيان كرباه مني يحبون من هاجر إليهم إبامهم جاتا هجرة كرميهم دك مهاجرون دك لوبي وداغته ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله سبحانه وتعالى إبامهم دفية كامدوغا إبامهم هتكوغا دهبتك من نوية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إيشكي أي إبيكالون بينهم بيكتك مغامنا مبس إهم ميها كدين مغا إبيكالون هبولغا دهبتك من الله سبحانه وتعالى نلوه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إهم بما عمل نفسك دهبتك من سلامة بجميعها أي فلاحة كامياب لبجنبا ميهاي هذا مي آية باما لبون السبب أولا من بسنا في كركو الله فكم غوانما أولا من فنجن دان إبيكالون مدوغا اوغاتركما علالما كلونو منبر هذا رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرنا أنصار أخكر في جندي أخكر في هندوغا سعد بن ربيعة عبد الرحمن بن عوف هذا بيكالون أخكر في هندوغا سعد بن ربيع كليفانكي يفارقون ولو بيكال تنوسكمغا هلوري كليفانو عبد الرحمن بن عوف كليفانو مدلوغا دباكوف إباد بنمبي أما يانكو كليفانو دي أبين تبي هندو عبد الرحمن بن عوف بين فلو وداغنوا أمبكوس عبد الرحمن بن عوف التكادو كل لفه النبي إك بسنا في كل ما هنجوا إبيكنوغا هيبولوغا عمل نفسك دهيفتك نكا إبيكنوغا عمل نفسا يدونو إتش إبيكنوغا أخونا الدين تيارة تبيك عاد دباكو فإبا تباقي أخايا مدوها كل لفنون ميهبسنو إنما النبي صلى الله عليه وسلم يأخبر بحسابهم دفن نمبي أنا كلهم عبد الرحمن بن عوف عفتركما أبوروركم تنين إكليك فانو vidal wani ting evset timan kale faanu beenu wuladaanu gannawme timan kale faanu di wada gannawni dekama kashe ei bazaru dakkaluma migega hurabena go heddawme ade abdurrahman ibn awfa bazar dakkawaluma kale faanu bazar wadage wifaari kurawage wifaariga masakke kurawwa tanawaskan hoddevi hamaya kuga kaawani ballawage nevi ema alon mena ingige midani ebekalunge hippuluga oyin ogatere kama ya rahum أي نبي صلى الله عليه وسلم قالهم لبداق النبي أي نمونا هذا عمر قفانا مدقا مثل النبي صحابي قترين عمر قفانا مدقا مي بنبي قمدني هذا عمر قفانا إكلي قفانا قنقول مولايك مدنواني نداك النوهي دنواني أين مدنواني عاديه تمنى ندن وجه عمر قفانا بدالواني تمنى hinde tinduwa vejje nunidata Allah subhanahu wa ta'ala timange konduga aruwa fawa masuliyateke yotti wofen anghenunna miskinunna umurun duwasri mihunna bali mihunna yatimunna mihuriha menge kantatta banahatta emihunnataka ada koddenje haggu ada koddinun ei timange konduga alifawa kameke tabata khuna khunne riwayat huga asfa babe ehuriha kamakaage umar gifano visna fikru ko regandu nunida ekele fano kiriti koravakan Allah subhanahu wa ta'ala ekele fana hawala kuravi amana adanu kuravidane kamattaka eham bay riwayat huga asfa ekele fano ge delo karing qarna faba
kurala fahunna kamuga ilmerim bayan kurabba fawani ade ekaleek faanoge sahabi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi naki ei oga teriwe wada gannawane baykkan ebe kanuge hippuluga e oga terikan oikkan Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurabba ade muhammadur rasulullah ay muhammad sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إبيكالونج كباغا وأستفا مينني وغان تريكم غسفا لفيجم وابيكالون إبيكالونكي إبيكالونكي إكافرونغ مچ غدفد ويجم وابيكالو إبيكالونكي إبيكالونغ مدوغا إبيكو أنا بيكا وغاتر ورحم كرب وابيكالو تراهم ركعا سجدا أما ركوعك وسجودك الله سبحانه وتعالى حضرتهم إله فضل وانتكم من ديوراغن يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سجداغا صرت إبيكالونغ نكر فمتقون فإنه ربيكالو لبتاخنا أختم ميدا ألغن من تريغا ميدن نبي أوغا تريكما رحمة كلنا علالو وباتو مي سوالو ألغن من إبجهير هذا إسوال ألغن من جواب دين بلايرو ألغن من نفنيغ ميدني ميدو أبتريا بندها هونو كمتيغا هنيرو تما ميها بندفورا قاداغ مهنني هم إيهايكوغا أبتريا ಏನಗೆ ಅವರ ನಿವಾನುವ ಹಾಲುಗ ಒಳೆಯಿರುವ ತಿಮ ಅಗುಬಡತಿ ಹೆದುಂತೆಲ್ಲ ಫಖರು ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆ ದಿಮ್ಮತಿಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾತ ಮೆಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಹಮ ಎಯಾಯಕುಗ ತಿಮ ಗಂಡವರೆಫದ ಗೆತಕುಗ ಒಳೆ ಮುಂದಾ ಹಿಂದು ಎತನುಗ ನಿದ ಆರಾಮುಗ ಗೊದಡಿತಹುಗ ನಿದ ಮುಂದಾ ಹಿಂದುಗ ತಿಮಗೆ ಅವಟ್ಟರಿಯ ದಿಮ್ಮತಿಗ ಜಿಫುಟಿ ಗಂಡೆಗ್ಗ ನಿದ ಮುಂದಾಯರು ಎ ಅಳಾಲು ಮೆನ್ ನೆಕ್ಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ರಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಉಖ್ತುಂ eito islam din algon men dakka din wotaki no miedu algon men miheda koramunda masaraki mi oga teri kamuge masaru mi algon men ekaku anakakan alalan jehe masaru hama eya ko algon men mi dandi walaki wakin khassa gotegga mi dandi walaki mi algon men ekaku anakakan oga terive ekaku anakakan alala ekaku anakakan rahum ko adan jehe dandi wale ehma mi dandi waluge beenu algon men heyogotuga hifa ekako anekaka algon men raham korabe kamgawe dambi ade nabiya sallallahu alaihi wasallam ga sahabi namadu ko ruku' kurma sajida kurma mihuriya kamaka ekko ebe kalunge kiben fenigen diyei oga teri kama raham kuru enemes algon men ge teren fenigen midani fardu fas namadu kurami hum wes jama'atan arami hum wes emi hum ge faratun fenigen midani aniyaveri uma aniyaveri ehma mi algon men waraboda visna samalwan jehene kame gos kantattaka midenne raham kurma dekolo emmiha kantattake kuramun data ade Allah subhanahu wa ta'ala haggu gotuga alokkan kureve hinduga ila subhanahu wa ta'ala taka algon men e ada koranje haggu purihamen ada kurma kiyei waraves muhimu kamekamuga begendan ade Allah subhanahu wa ta'ala raham kurum ekakonaka kan oga teribe raham kurma ki e midenne fadan mistakunga meduga mu'minunge meduga lawwafawa sifai mi matveri ma sifa algon men libigannange be jehe ade mu'minunge sifai ge gotuga mennani mu'minunnaki ei enaga amila nafsa ede heo ehem akhunna ves ede mihi kamuga wegen dane ade mu'minunnaki ei raham kurma oga teruma ekaku anekaka wasiyakko ekaku anekaka mi ekamattaka du'a korabayke Allah wahi korawani ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مؤمنون كيي إكاكو أنكاك كتروا مبصية كرامي هن إمي هن كيي إكاكو أنكاك أوغاتروا ما علالما وصية كرامي هم ألغن من كي إكاكو أنكاك أوغاتروا إكاكو أنكاك علالا بيك مغاوا مسكة كرامي هذا إكما بارو على نبي صلى الله عليه وسلم قاريهم أسوا وبستفلتن بهوري أبو هريرة رضي الله عنه كما رواية فمنني تبامهم كورن ميهكو كمبسن علافكم قوانما الحمد لله يا بناشي أدي إيه الحمد لله كي أدو يونو ميها يرحمك الله يا بناشي إيه أدو يونو ميها يهديكم الله ويصلح بالكم إيه بفدان كيوم النبي صلى الله عليه وسلم بيان قرمتي يرحمك الله الله تباهي ورحمة اللبان إيه كاكو أنا كاكتكا إيه دعاء كوري بيجين إيه wasiyyak korani du'a koreba rahmal lebbu mangadi e mu'minunge sifay emma mu'minun koranje kame algon men nabiyya sallallahu alaihi wasallam daskod devwa fawa e riwete sifay em algon men kimbissen alakam gawanama e kimbihi ala hinduga algon men nefem mate niwa korange bajehe
kishuwe nota rumale kun nota algon menge atuge mudaddandin e niwa korange bajehe eya kuga allah hamdu korange bajehe e hamduga ado iwe miha ena ettaka timaga khattaka e rahmel levumangedi dua kurmaki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ummata bayan ko debba ade mi ummataki mi oga terikama alaluma rahim kurumuga ikati gande fada ummatikkamuga allah subhanahu wa ta'ala lavwa famiwani ema oga terikama ki ei mujtama'uga muslimunga mujtama'uga ebbawantave ebka ko anaka kan alala oga terikan deha kodde kamekamuga menani al imam muslimuge kibe riwayegen wa hadise nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ge kibe menani nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korwa menani مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مؤمنون مثالك اوغاتريوه رحمكو ಅಳಾಲುಮುಗ ಏಕಕು ಅನಕಕ ಏಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಮಸಲುಲ್ ಜಸದಿ ಹಸಿಗಂಡೆಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಇದಷ್ಟಕ ಮಿನ್ಹು ಉದುವು ತದಾಅ ಲಹು ಸಾಯಿರುಲ್ ಜಸದಿ ಬಿಸ್ಸಹರಿ ವಲ್ ಹುಮ್ಮ ಏಗೆನ್ ಗುಣವಣಿಗ್ಗ ವೇನ್ ಎಳಿಕಮುಗಾವಿನ ಮವೆಸ್ ಏನ್ ಎಮ್ಮೆ ಗುಣವಣಿಗ್ಗವೆಸ್ ವೇನ್ ಅಳಾಫಕಮುಗ ವಹಣಮ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಂಡು ಏ ಗುಣವಣ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆಗೆನ್ ಹೇಲಾ ಹುರುಮ ಹುಂ ಅವಂ ಫದ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೈಬ ಶಾಮಿಲುವೆಗೆಂದೆ ಎಮ್ ಅಳಗೊನ ಮೆನ್ ಮುಳಿ ಮುಜಿತಮಾಕಿ ಏಯಿ hashigande fada bay hashigande fada chikotu algonu men deken jeni mujtamauga afradunnaki ei hashiganduge gunawantake fadain algonu men deken jeni ema mihakan hitaben kurimati vejjiya e hitamaga algonu men baaveri wange beje ena e hitama koran ehema ei algonu men mi ummata nabiya sallallahu alaihi wasallama e bayan korvieteke ade hem basfulega menani laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirana ade kudakudinan oga terenuwa ಪಡತ್ ಬೀಹುನ್ನ ದೇಂಜೆಹೆ ಹಗ್ಗು ನುದೆ ಮೀಹ ಎ ನೇಂಗೆ ಮೀಹ ಕಿಯೈ ಅಹರಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ತೆರೆಂವಾ ಮೀಹೆ ನೂಂಕಂ ಎಹೆಂ ಬಸ್ವಳಿಗೆ ಕರೆ ಫಾನ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫ್ ಮೆನ್ನನಿ ಮದು ಮಿಂವರ ಶುಕುರು ನುಕುರಾ ಮೀಹ ಗಿನ ಮಿಂವರವ್ವೆ ಶುಕುರೆ ನುಕುರಾಣೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎದೆವಿ ಮದು ಮಿಂವರ ಏನ ಶುಕುರು ವೆರಿ ನುವಾಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಗಿನ ಮಿಂವರವ್ವೆ ಏನ ಶುಕುರು ವೆರಿ ನುವಾಣೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕೊನ್ನ ಶುಕುರು ವೆರಿ ನುವಾ ಮೀಹ Allah subhanahu wa ta'ala ya shukuru veri nuanaye Allah devi ni'matuge wahaka dekkungei ila subhanahu wa ta'ala ya shukuru veri umuge tere himanigen dakamake ekan duukollumaki yei kufruge tere himanigen dakamake ehma jama'ataki yei ogateri kama rahum ega himanigen dakamake e jama'atum berwe jama'at duukolla ekaheriwe ekani ulum ei Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmatun ಮೀಹಾ ಬೇರುವೆ ಅದಾಬ ಹುಷ ಹೇಳಿದಾಕಂ ಎಮ್ಮ ಮೀ ಅಳಗೊಣ ಮೆಂ ವರ ಬೊಡ ವಿಸ್ತಂಜೇನಿಕಮೆ ಮುಜುತಮಾ ತೆರೇಗ ಉಳೇರು ಗೇಗ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಅಳಗೊಣ ಮೆಂ ಉಳೇರುಗ ಅಳಗೊಣ ಮೆಂ ವಿಸ್ತಂಜೇನೆ ಎಗೇಗ್ಗೆ ಉಳೆ ಎಹೆಂ ಮೀ ಹುನ್ನಾ ಗುಳಿ ಲಾಮೆಹಿಗೆಂ ಅಳಗೊಣ ಮೆಂ ಉಳೆನ್ ದಸ್ಕೊರಂ ಮಿಜೇನಿ ಎಕ ಹೆರಿವೆ ಎಕನಿ ಮಾ ಎಕನಿ ಉಳೆನ್ ಅಳಗೊಣ ಮೆಂ ನಕಶೆ ದಸ್ಕೊಫಿಕಂ ಗವಾಣಮ ಎಗ ಮಾಣಕಿ ಎ ರಹಮೆ ಓಗಾತೆರಿಕಮ ಮಿಹುರಿಹಾಕಮ ಕುಂತಿಮಾಯಕಿ ಎಯಿ ಮಹರೂಮೆಗೆಂ ವಾ ಮೀಹೆಕ್ಕಮುಗಾವೆಗೆಂ ದಾಣೆ එහෙම එහෙම මීහුන්ගේ ඕගාතරිකම එහෙම මීහුන්ගේ අලාලුමා රහම් තිමාය ලිබිගෙන් දානි ඒ ජමාඅතෙක්ගේ ගොතුගා එකති ගඬෙක්ගේ ගොතුගා එම්මෙන් එකුගා උලගෙන් කන් අලගොනමෙන් අබදුස් හඳාන් කරම් මිජෙහෙනි අද හැම යාකුගා අලගොනමෙන් ෆෙනිගෙන් දාන කල්ගුතකුන්ගේ මෙදුගා මිදෙන්නේ ඉෆදාන් ඒ රහම් කුරුන් අලාලුන් අලගොනමෙන් බහට්ටන් ජේනික එගොතුන් එම්ම ෆුර්තම කමකි තිමාගා අමිල්ල නෆ්සා මෙදුගා රහම් කරන් ජේන ಓಗಾತೆರಿವಾಂಜೇನ್ ಎ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಬಿದಾನ ಫದ ಕುರಿಹಾಕಮಕು ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ ದುರ್ಹೆಲಿವಾಂಜೇನ್ ಎ ನಫ್ಸ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಬಿದಾನ ಎ ನಫ್ಸು ಬಲಿವಿದಾನ ಫದ ಕುರಿಹಾಕಮಕು ಅಳುಗಣ ಮೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿವಾಂಜೇನ್ ಹೆಂಕಮಾಕು ಮಿಯದು ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿ ಮೆಫಾವಾ ಮಿ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮಿ ವಬಾ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫಾ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಕ್ವೆಸ್ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಫರ್ದಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕೊರಂಗ ಬಜೆಹೆ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸ ಎಮೀಹೆಕು ಓಗಾತೆರಿವಾಂಜೆ ಎಮೀಹೆಗೆ ನಫ್ಸಂ ಎಮೀಹಕು ಅಳಾಲಾಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಎಹೆಂ ಕಮಾಯಕುಗ ಎ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಎ ರಕ್ಕಾಂತೆರುಮುಗ ಎ ಅಳ ಎಳುಮಟ್ಟಕ ಎ ಬುಣಾ ಫಿಯವಳ್ತ ಎಳೆತೋ ಅಳಗೊಣ ಮೆ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರಂಜೇನೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗ್ಯಾದುರ್ಕಮ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರುಮುಗ ಗೊತುಂ ಗಿನಗಿನೈ ಎದ್ದೌಮ ಮಿ ಬೇರ ನುಣುಕುತುಮ ಮಿಕಂ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಓಗಾತೆರುಮುಗೆ ತೆರೆ ರಹಮ್ ಕೊರುಮುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮನಿಗೆನ್ ದಾಕಂತತ್ತ ಅದಿಹಮಯಾಕು ಎಹೆಂ ಮೀ ಹುಣ್ಣವ್ವೆಸ್ ಓಗಾತೆರಿವೆ رحم كرمك تريا ونانك أنت الله وحي كروني ولا تقتلوا أنفسكم تبامن نفسك
تبا ميهم قتل نكراشه إن الله كان بكم رحيما الله تبا ميهم نامد أوغا وانت بوديغن وارس كرانجي هم متى من ولا تقتلوا أنفسكم نفسك مي قتل نكراشه هم قستوغا لمن وان هرغت وانه كيافا كما به فراتكم أنغا إنغنتك إرشادتك خلافه أمilla نفسه هلاكو كتريا وشهلالا ميهكي أمilla قستوغا ميهكي نفسه مرالا ميهك كمغاوه هنگادان أمilla نفسه أمilla مروما وشهلا ميهك كمغاوه هنگادان لبت أخو ميه مالغون من ويسنا سمالوان جينكم بما ركاترومغه غوتون علافاوا هريها في ولتهكي في ولتهك ألغون من تباوان جينچ هذا الله سبحانه وتعالى ركاتروما دنيا كي قرانتو آخرتو غبس رفستك ركاتروما بيان قرباهمتي وأنفسكم وأهليكم نارا تبا من نفستك أهلو نركان سلام قرام هم بما ركاتروما تكا دنيا كنينو آخرتو غبس ألغون من ركاتر كان لبين بجه هم يا ألغون من درين أوغاتر وانجه درين نامدو أوغاتر بجكم غوانما ألغون منا درين فراتون أوغاتر كان لبين دان الأقرع بن حابس كليفا نبي صلى الله عليه وسلم اكو وداغنوني اهندو نبي صلى الله عليه وسلم حسن غفان بوستفني اهندو أقرع مدنوني تيمنگه ديها كودين تيبيه دوها كوسين كجكا مي بوستي ان كجگاغا بدالا نونانه اهندو نبي صلى الله عليه وسلم اني بلوالا حديث قربني من لا يرحم لا يرحم اوغاتر نوامي هكشه اوغاتر كمن لبين اما مي الون من وربدا وسنن جهنه كمه එහෙම තිබාග දරින්න තිබා ඕගාතරිවාන් වි දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහු ඒගේ සබබුන් තිබාය ආඛිරතුග ඒ ඕගාතරි කන්දවාන් එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරවවා මෙන්නනි අංහෙන් දරින් තින්දරින් ඒ තින්දරින් මුලේන තන්දි එතින් කුදින්නම් අලාලා ඕගාතරිවේ එකුදින්න බේනුම්වා කන්තත්ත කොද්දි හේවගතුග තර්බියතු කොෆි කමුගවානම එමීහක ස්වර්ගේ වාජිබුවගෙන් වාකමුග බයන් වෙගෙන් මෙනන් දැන් සුවාලු දෙන්නවෙනි දෙදරින් වෙජ්ජියකී කේතෝ දන්නවනි දෙදරින් වි කමුගාවේ නමවෙස්සේ අදේ බයි ඉල්මරින් බයන් කරවවා ෆමෙන්නනි ඒ එක් කුජ්ජක කමුගාවේ නමවස්සේ දෙන්න විනම එකලේග ෆාන විදාලවානේ එක් කුජ්ජක කමුගාවේ නමවස්සේ මේක අලගොන් මෙන්න එකගෙන් මෙදනි අලගොන් මෙන්න ලිබේ දරින් ඒ දරින් නම් අලගොන් මෙන් ඕගාතරිවේ ඒ දරින් දෙන්ජේ හග්ගුතද්දී إذن هيوغتو قالوا من تربية كفكم غوانما الله سبحانه وتعالى قالوا منا اوغاتري ودغن نوانكم ادي نبي صلى الله عليه وسلم كيبان ekale faanuge kiben fenige midiyei hama ekani darin ekanyenno ekale faanuge kaafa darinna adiki koranto ehen mihunge darinna medugaves e oga terikama rahim kurma alalum ekale faanuge kibei enamuna algon menna fenige midiyei ade usama bin zaid radiyallahu anhum vidalwani timanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihuga wi duwehigga timanna nangawa ekale faanuge falamaskandu matiga bendeviye ane faratun hasanu faanu nangawa ekale faanuge ane falamaskandu matiga bendeviye efahuga ekale faanu baddaleviye dekudin ekuga baddaleva ekale faanu du'a koreviye allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma haddawage ngoluwa ilahe edekudinna rahmal labban deve edekudinnan ogatere wodi gannawan deve miyala edekudinnan ogaterive wada gannawame tabeta khum okhtom mi algon men wes algon men ge darinnan algon men ogateri wanje ekudinna meduga ehma ekudinna ogateri umuge teren himanigen daakame ekudin gaakko ekudin gaaga baddala ekudinna bosdi mikankan kurumaki mi e ogateri kamuge teren himanigen daakame ade e ogateri kamuge teren nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale faanu namadu kurawairuwes kudakudin guwagen e kudakujjaves guwagen e namadu faruge kujjaya rovi nota hitan asar ko faana kamattaka e halatugaves ekale faanu egotan amal kurawa fawakan ade ekale faanu adege darik khafa darikanu zainab ge faanu ge darikam umama radiyallahu anhuma ekale ekamana guwagen e namadu kurawumuga amal kurawa fawakan algon men fenigen dani hameya algon men eme boda ogaterive rahim koranje anabayki algon men ge membefa الله يكرمني إما يبلغن عندك لكبر أحدهما
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إدميهن وغاتروا إدميهن رحم قرن إدميهن أدلا حليلوا نهدما الله بيان قرباه متي ميد متي فرصة ألغون من جيغا ما بفانج غاتوغا ألغون من تبي إميهن نتكا إخدم كودين ألغون من اللي بفا فرصة إراد كرفيا كوريان وي خاصة هما ما بفعلنا هيكون هتما بهيغتون أو ردوا هكون واحكة دكان رات كرفيا هم ياكو غاتي ماغا ميهن أو غاترو ما مي هريها كم بسمنيغا مدني مي موضوع تهكي رات كرفيا إيه موضوع تهيغا وكي وكين يا مدوغا واحكة دكوين موضوع تكي إن كما يكوغا أو واحكة ميدو نمالاني الله سبحانه وتعالى ألغن من إمن نيوس بيكاكو أنكاكا أوغاتريبي على لا بيكم غالب بونغتي دعاء كرمو الله سبحانه وتعالى بيان كرفاه منني يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تبامهم بمغوا أهلنا أوغاتري واشي أدغوا كلانجي إيرون تبامي هن أوغاتري ورغنوان أده مي هريها فراتك أوغاتري واني غويتا هريان هري إهن دوستا هوغتي بيفرنا همي حسا كربيتو بلان الله سبحانه وتعالى ألغن من إمني بس إكاكو أنكا كان أوغاتري رحم قرابيكم غالا باش ألغن من بلي بفاوا فرصتك إكاكو أنكا كان أوغاتري على لا بيكم غا ألغن من لفاش. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.